Bulan telung dasen November pedeng, tahun kami besik sia-sia besik. Ni dari satu wetan pegatan, dikena hejani untuk beli ni ketemu ngajak kaji. Di jalur gersang sangsit ke kita mani, warung minum dagang juga gauh jalan. Kucap ia ngelah adang, ilu ayu trisna para trunani, megarang adu gombal. Ngentegang sebeng tiang aduan gombal, tahu dewek jelek kali lebien. Prinsip yen kalah di gobe, nanging menang di kliat. Pusing bungan, niloh puput kecantol. Sepetekan beli mai, beli tusing pediri. Saksi-saksi jadi kena beli. Atau go ngaji makedak berpindah ke sapang beli. Komang Sanjaya, sopir beli. Atau go Johnny, asisten pribadi. Arten nanging utang beli ngulang, jelek-jelek kang dewe beli. Piana penggede, ni gede rasa, ni gede kena nanging modale luar ada. Redip yang ku ngaji komang ku Johnny, aku itu mau pikir makin bapak bos. Tapi aku jenilo mangga lebih percaya, tukar jabatan jebos dan harus ajudan. Sedonen beli ngancejit uling kini, pirengal malu bebesen beli ne jani. Pengideh beli de cukure, nyen pulon si paheng paken beli, ideh niek acepon.